Dobrodošli prijatelji idrijskih žlikrofov. Praznik idrijskih žlikrofov je en dan v Idriji, ki pa vsi močno čakamo, ko vsi kumi čakamo, da pride. Letos na več kot 20 stojnicah predstavljamo več kot 35 različnih načinov postrežbe idrijskih žlikrofov. It's an amazing festival. I know people who are behind the festival and they are amazing. They're doing an amazing job. Buongiorno, oggi siamo qui ospiti a Idria per l'Idrijski Festival. Progetto Copasta, valorizzazione degli žlikrofi di Idrija e dei Chersons della Carnia. Letos sem prvič na festivalu žlikrofov. Ful mi je dobro, imamo dobro lokalno pivo, ogromna izbira žlikrofov in lepo vreme, tako da mislite vse, kar nam.